Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana sa nabale nga awan kwarta basta naragsak ti pamilya. Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Nay, asino diag kat katawa? Ni Tatang. Ay, maaramid na pala ang tagkatawa. Ay, Joy, ingka itarimaan dagiti pinalingke ta ije kusina. Tamapan ko man tanday ta tatang mo. Apay nga ungtam manon. Kaasimot ni Tatang akanayon ang maungtan. Ay, ingkakit din. Oo, bagkatom da ito basket. Ay, magnaw. Magnaw. Ay, simbangpot ka ba kahit? Ay, katawa ka, katawa. Makaparurod. Di ka gungat ha. Apay, dakos na katawa ha. Anya ayati kat katawaam. Kaskal agballa. Kat katawa nga ro, dahil ito'y mabuy-buyak itipis baok. Na, Kita man, tap nagkatawa ka ba? nagbalod ka manan? Ni, apay kaguram pati pa nagpalod ka. Awan lang nga ruden makukwarta tayo. Ngam gastos ka la gastos. Anay ko, apay nagkatos ka ngay. Ay, kurang mare. Kurang at talagang ti sangaribo ang pagpalengke ita apanawan. Ay na, manumot laeng ay timagatang na day tagatad maray. Isu nga rod. Ay, jak pa'y nakagatang iti bagas. Kasano ngayon ti allowance dagiti ubing nga agis eskwela? Talaga arumigrig at ti panagbiagan maray. Wen maray, isu nga rod amariribo kanak. Naa, paka-stressam ko ma. Kat adamot trabaho ni kumpare Magno. Adda nga agpay so trabaho na. Ang kurang matlat ti sweldo na. Tanagadu matlat ti paggastusan mi, ije balay. Ay, kumay ka ba kahit buya taman iti pelikula? Aksyon ko naman. Buya kala, buya! Apay tayo nagdup mo. Agtipid tayo iti konsumo ti kuryente. Tane, dakkel tumanan ti babayadan tayo. Agungot ka man ako nakaon. Basta awan ti agbuya iti TV. Ha! Sapay agbuya kami kumakanya ating ko iti TV. Ay awan! Ay, ilak kuntupay day ta at TV. Wow! Ay na! Puri ito ati lapya ti sidain ko naman. Nanang, apay amay may samot a piraso. Wen tapaggugudwaan tayo. Anya, paggugudwan. Manutay nga gugudwa. Upat tayo. Ay agasumay. Ay, kukwak dya ulo. Nana. Kukwam mat dya ipos, lakay. Apo, ipos at talaga. Anya nga iti sidak dita ipos. Dya ipos kan ka. Ta dya ulo, para kanyak. Hay, di ka nagreklamo. Ta nagrigat lang arudan ti panagbiag. Yes, na ako. Ay, bakay! Ayan ti electric pan. Awan. Anya nga awan. Kagat-gatang ko, hindi na palabas a bulan. Indulin kon, iso adimon birukan. Ay na, taindulin na. Kino nagpudot. Ay, isupay abayadan iti kuryente. Agtipid tayo ita. Kasano kaya makaturog na tao? Ay, kat agpaypay kan Ay, una yan na pa ng parigat mo kada kami akabalay mo ba kay? Nay, nakariing kamot gaya man. Ay, good morning, my love. Una, nakariing ako. Kita magtim-timplak iti kape ni. Nagadumat tanday takapi nga kabil mo di tatasam. Ni, ado aya. Kalaingan na laeng. Tapno na ingil mo basit ati kape. Kisayam day ta. Nangin ati kape. Na, po ati kape nasken ati piden. Kisayam ko na. Oho, dialag kapkapen. Ay, nasaysaya at pay no di kan agkape. Ay, baka pati asukar tipidan. Indulin kon adya asukar. Anya? Ay, unay kan. Wala, tasid-sidaon ngamin dagiti ubeng. Kat no nagngin ati asukar. Umay kan mangan, paring Magno, aldawin. Ay,
Una niya. Pakal daw kaya man. Ay, May tapag ranudan ta, dahito impabalon kanyak ni bagat ko, akarnit baboy. Ado dahito, uy. Ay, imbagkan ka tapagpabalunan na kanibakat mo itinaimas ay si Daang Paray. Kat no nadagsan ti trabaho tayo dito yung construction. Kita ma. Dahi talati si Dak. Nay, apa nay? Awan mo't makita ka si Daang. Inapoy lang mo't dahita makitkita ka karga dahita pagbalunam. Adanay para ba nga asin, pare? Ay, asain? Ay, sos. May blood ka di na oras no kasta, paray. Sige, agtugaw ka, tapagbingayan ta dayto si Daag. Anya nga iti pamigsam nga agtrabaho, no asin laang ti si Daag. Ni, apay ta nagsip nga titi balay. Apay brown out. Joy! Buyong! Ayan yaw! Ay, adada ijarwar. Apay nagsip nga titi balay? Ay, awan ti agsilsilaw. Na? Bayam anasip nga. Anya? Ay, rabiin? Ay, di tayo kagsilawan. Nangina ti kuryente, lakay. Ay na, amo ka nangina. Ngam, pati ka di silaw. Di mo kaya't amaion. Ay anusam tinasip ngat, taawan pagbayad tayo iti kuryente. Boring matitibalay, tatang. Bawal tagboy iti TV, bawal tag merienda, bawal tag siday iti naimas. Ni man nanang yaw. Mapan kami silangan agyan ija ayan dalolo kan lola. Imbag ijay, taado ti makan. Ay, panawan da kami kaninanang yaw dito, balay. Imbag ijay, tanawaya kami nga agbuya iti TV. Ay, ura siya nga rod ko makabuy-buy ako ni titibay. Ayan ni nanang yaw. Mapan ka no maturugan. Anya pa ilat oras? Maturugan adagaos. Kas taman ti kunana, tapno makatipid iti kuryente. Paturugan na kami mat nga rudon. Nagbasa kay pa imot iti leksyon nyo, Sayang ka no nga rud ti kuryente. Ay, madiday tuyan nga aramida ni nanang yaw. Tatang, itulod na kami man iti balay dalulo ken lola inton bigat. Sabado mat inton bigat. Maray, anya ter aramidam dito ilikod ti balay yo. Agsungrudak iti kayo, tadito yakon nga agluto, maray. Ay na, nagasukan ano agsungrod ka. Ay na, maray, may ibusan, di paglutlutuan mi agasol. Iso nga anusak ti agsungrod. Apay, talaga nga awanan kwartayo. Adda sweldo nila kay ko, ang kurang, maray. Iso nga rod akas taon ay ti panagtiptipid me. Isumit lagayam anagsip ngat dito'y balayo iti rabi ay. Kunak ano pinutdanda kayon iti kuryente. Ay na, agtiptipid kami laeng, mare. Ay, uray tupay makan kat agtiptipid kami. Nagasok. Ay, apay anasok. Apay mapupuran ti balay tayaw. Ni nana, agar-aro ni Chirwar. Ay sus, sumbrek pa diti unag ti asukan. Ay na, aglutluto ang ijarwar. Apay nagluto kay Jerwar. Tapno makatipid kayo, Ay na, hindi na makita nga aguyag kami amin ay. Na, anusan nyo, ate asok? Anya lakit day, para asok lang. Mapan kami langan ka ni ading iti balay dalolo ken lola. Tatang, dito ipay labalayo dagiti apu ko yaw. Ay, katuna. Maburing da nga miniji balay. Nasaya at mait, no dito'y dapay laang agkabsat. Tapno at dakadwami hininanang yaw. Ay, win tatang. Uray duwang aldaw da dito eh. Ay, ayan nga ni Joy. Kasangsangput may pailang. Awanan iti abay kaw. Kano na panadagos ijay salas, kat in switch nan titibay. Mayaten ti bubuyaan da. Ay, saan na kita makabuy-buya iti TV iji balay? Apay asaan? Iparit ni bakit. Agtipid kami kanaw. Pudno, anarigat ti biyag ita. Hanggang saan mo ta mabalin at tipidam amin? Sa bali mo ti panunot ni bakit ko tatang. Tay kunadang arudain. Sana baling awan kwarta. Basta naragsak ti pamilya. Ay, tatang, ayan tay bike yaw. Us-usaran nyo pa ay.
Sagpaminsanak laangan nga agbisikleta. Apay aya, Bulude man. Pag-bike ko man. hingkala ni jay likod ti balay. Indulin ko ijay tamang ano takawan da. Amumatain, gapoy ti kinarigat ti biyag ita. Adon dagiti agtatakaw. Apay, awan samot dagiti kabalay mo di tabalay maray. Ay, nilakay ko, nagsaparimwar, tamapan ka na agbike. Dagiti mo't anak me, napandaim yan, ijayan da katuganga. Di agmay may saka nga raw. Pinanawan dakmatan. Di pa'y kat nakaulimag di tabalay yaw. Anya pa yan ngay. Ay ka maturog ak nga agmalmalem Agbuya ka ay iti TV. Ay namare, sayang ti kuryente. Jak to pa'y agcha-charge iti cellphone ko. Tamasayangan ak iti kuryente. Awan lat liwliwa maun. Ay, baybay amon day taliwliwa. No gastos laeng ti kasukat na. Ayan na nga'y tiragsak mon itibiyag no kasta. Idi pa'y akayat kumot ti agbike, paray. Tanay, lumukluk magdataon. No siya, agbike ka tamaburing ak ije balay may. Asinumat nga iti san amaburing. Kat no bawal amin ako nam. Pudno, paray. Ay, ibagam akan ni misis mo. Apaan na Iso abay ako? Sige nga ron. Yung kaagbaykan, paray. Ay, uwan paray. Angam, kita ama. Ado ti dadakal alugan, di tahiway. Lolo, nagmayatag yan dito balayo. Naragsak kami kani ading ko. Ay nasaya at ano naragsak kayo adwa kini ading mau. Ni ading kumot kano ti sumublat nga agbuya. Ti sabali mo ti kayat na abuyaon. Kasta, agsinublat kayo. Tapnosan nyo apagapaan ti remote control. Lolo, kayat ko tiyak merienda. At damakan ije kusina, yung kaagala iti ka na mijay. Ay, aguray, tamapan ko damagan ka ni ading ko, no anya ti kayat na. Mada Diyos ijay, agtimpla kayo no kayat yaw. Ay na, katawa manen akatawa da ito ataon. Ay, anya man nga tantikat katawa na. Ay, Magnaw, magsardang ka man nga katawa? Ay, di na pagsardangan ba kahit? Kaya't kuha naragsa ka kakanayaw. Ay, nagado a problema dito balay. Nagado a maaramid. Ang maaramid mo pa ilati agkatawa? Amin na tao, ada problema na. Ada ayamot awan problema na. Sika lang mo timang pagpadakkel iti problema. Anya ti kunam? Jak amaw, no kaya't pa nga gawid da giti anak mo dito balay. Maboring da. Tanagado ka mo ti bawal. Ay, kaya't ko lang mati makatipid. Pudnaw anarigat ti biyag, winay. Ngem uray no kasta. Naskay naragsaken tayo ti bagbagi tayo Maaramid mo pa ilang tagragsak. Awan lang arod kwarta tayon. Panawan na dito, itakayat ko tinaragsak. Na, Agkatawa ak nga agbuya iti videos dito iti Facebook. Di nakrumbeng alapdan. apay ngay tatang, tasaan mumutan akadwa dagiti anak ko. Isu nga roti kayat ko nga ibagaken ka, tadi dametan kayat ti agawid dito'y balayo. Ijay da kanon balay nga gyan. Na, naglulukon dagi jay nga ubeng? Maburing da kano dito'y balayaw. Apay aya nga main. Anya ti mapaspasamak dito'y balayaw. Saan da kano makapagbuya iti TV dito'y? Awampay kano silaw dito'y balayaw. Saan da makarami dito'y assignment da? Kwa, tatang. Imbagak da ito yan kinilakay mao. Ngam ulitak nga ibagakan kawinay. Sana bale nga awan kwarta, basta naragsak ti pamilya. Uwen nga rin tatang. Naamiris kumatday ta. Umisam tayo latta. Ruray ka sa no ti kinarigat ti biyag. Tano naliday ka. Ad-adda ado magsan ti panagbiag. Rumwar ka manan, lakay. Inakagbay ka, tawa mo mararamin dito'y balay. Pati pa nagkatawa ka, ibawal mo may. Na, ay, mapan ka manan agbike. Gaway, anyang iti aramida dito'y balay. Bawal ti agbuya, bawal ti agkatawa. Kano bawal mo amin na yun?
Kunak kuma, amapan mo sukunan dagiti ubing. Nangag mo timbaga ni tatang. Saanan akayat dagiti ubing ti agawid dito ita maburing da kanaw. Lakay, kasukunan idan Ipilit puntumit ti kayat mo. Kat pudnumot ngamin nagburing dito'y balay. Maburburing aktubay. Na. Sige, panawandak nga rudan. Panawandakan. Napaisangit na. Nagdagsun laki din ti lubong. Ano kastoy? Nagrigat lang aro din ti panagbiag. Agsangit ka pa Sandak namin na kayat. Siyak pa'y nga ti sakripisyo na iti da iti a pamilya ti Guranyaw. Sige, pumanaw kayo aminain. Bye-bye andakon, ngagmay-may siya. Ne, Maray, nakaisam ka mat itang aldaw. Ay na, kastala tibiyag amare. Naragsakak ngamin, tanagawid dagiti anak ko. Ay, kat nasaya at ano kastan? Ay, win mare, madamada itang agbuybuya iti TV. Kadwada ti amada. Naragsak ano kasta, Maray? Win mare, kat agluto akano iti merienda. Iso mapanak man dita kantina, tagumatangak iti lutuak. Ay, kat mangtad kantuman mo't nga rod, Maray. Wen amaray, basta sika. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako na. Sana bale nga awan kwarta, basta naragsak ti pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.